Për pushtetin, ribalanci është përritje, zhvillim dhe stabilitet, ndërsa opozita e kundërshton me akuza, po merren para nga qytetarët për të mbuluar luksin e qeverisë. Debati në Komisionin Kuvendor për ribalancin e buxhetit do të zgjasë 10 ditë, pas së cilës do të shkojë për votim në seancë plenare. Arkën e rishikuar të shtetit para deputetëve shpjegoi dhe mbrojti zëvendës ministri i financave Nikolče Jankulovski. Со ревидираните фискални проекции се врши согласување на расходите со досегашната реализација и очекувањата, односно се дообезбедуваат средства за исплата на плати, пензии, програмски и проектни активности со едновремено искористување на средствата од претходните години на посебните сметки. Janë dorëzuar gjithsej 226 amandamente, nga të cilat 160 nga opozitarja LSDM, midis tyre është ndarja e 934 milion denarve për mbështetje financiare për familjet e të vdekurve dhe të plagosurve në Koçan, 60 milion denar për renovimin e spitalit të Koçanit dhe 20 milion për pajisje të reja, rritje të bursave për studentë dhe të tjera. Со овој ребаланс власта ги намалува субвенциите и социјалните трансфери за 30 милиони евра. Тоа е директен удар врз земјоделците, врз работниците, семејствата со ниски приходи, социјално загрозените. Истовремено се зголемуваат трошоците за стоки и услуги за владата, значи за повеќе папаја, манго, приватни авиони и скапи авантури на функционерите. Ова е срамно понижување. Владата избра да го штити својот луксус, а не стандардот на народот. Këshilli Fiskal ka paralajmëruar për rreziqet, kredia prej 6 miliard eurosh nga Mbretëria e Bashkuar do ta arrisë borxhin publik. Земавме две сценарија со дополнителни инвестиции од 2 милиарди евра. Едното да се реализираат во 3 години, другото да се реализираат во 5 години. И се доаѓа дека наместо намалување на јавниот долг, би имало благо зголемување, во едното сценарио би стигнало до 65%, второто сценарио 63%. Për ndryshe, me ribalancin e buxhetit, qeveria planifikon të shpenzojë 6.56 miliard euro, ndërsa të mbledh nga qytetarët dhe ekonomia rreth 5.9 miliard euro. Deficiti buxhetor mbetet 4% e BPV-s ose 672 milion euro. Shpenzimet kapitale mbi të cilat pushteti e bazon zhvillimin dhe rritjen ekonomike janë 772 milion euro. Norma e inflacionit është 2.8%, ndërsa borxhi publik është projektuar në 62.1% të BPV-s.